ada minuman bersoda lagi teman-teman. Lihat teman-teman, ada Mail, Jarjit, Adit, boneka Squid Game, dan ondel-ondel. Kira-kira Adit dan teman-teman kalau minum soda berubah jadi apa ya teman-teman? Wow. Widih, Adit minum soda jadi Ultraman teman-teman. Kombinasi warna merah muda, keren sekali Adit. Waduh, lucu sekali si Jarjit minum soda jadi Kapten Ladusi teman-teman. Waduh, kocak. Wow, Mail minum soda jadi Boboiboy S, keren. Aduh, boneka Squid Game jadi Martha. Marsa. Wow, jadi ondel-ondel warna kuning kombinasi warna merah muda teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dong biar videonya semakin keren nih. Kakak pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.